lenzi ngamabomo brand funa uxoxa. Samse shop kone bazama kwethu ba shop. Hey happy. Why nazana phi iniqhelelene phi. Niqhelelene phi. Dad, there's no need basitsale. Start donations. Machine. Sicela nje 10 rand. Iskipa mabathenga iskipa bathi mabajoin membership guys athenga umachine ekhaya. Ungayazi kwenzeke into. Phole namashiti yandiyochama mani bekho la moment etoilet Kasuka buyi. Dicingiswe yinoni ngoba niphole kangaka. Izinto sometimes zideftar ngenyana so. Siyahlebisa. Zishushu. Maniphila nazo ke ngiyayibona le kaka. Kelo manje ngiyibona zonke isikhathi. Abantu bathi banexoka ke waxadibana la. Ay ulamfana lo ucoca istory. Istory. Yabuza le istory ucoca ithini iqiniso. Oh ingamanga. Hi guys, life wami no joke like life is phila. Sesengqamela uba yabona la way but ku bigger scale. Ku big I feel like bawula la way bawungena restaurant mama ngabhadali bona. Yebo. Cuz asibhadale pha yebo. No free access. Free access. Usukhona pass kaloku xa kuzoweigh ibags zethu ba okay sabhadala. Yakhona la pa. Kundo lapha. Yabikhwaza la kakaba bani free access yabuza ushow yathi ithi nginana le kubo mina nami ala wayis andifuna ubiza uqotho but we feel you, we love you. Yeah, kubo supporter. Otherwise guys, highs mulweni hope me right like every time sisenza le way like sishoot like sivela singene kana beshutile nani ngosibshoot esibiso ingathi no ngaphandle kwalo sensicho like episodes ayike episodes ake kwasalutwa kuyo ba hello guys ngaphandle kwezazo ndondoni bana abantwana kwaleyana you understand mshanam sometimes yathanda ufuna uba strict la nge-episode yakhe ngibene mshanam yakhe flow ngenye episode ngene icinge shushu le abra ipha kuya lamnano ayidilitha la wena khona eziyazethi kalo zadilitheka hard drive yabo yamoshakala ezinye kodwa zikuye kodwa akazikhuphi makasapha sunwa andadlala yo soze type ya ipeto le yanje chome grand ya injama thamba le afundini yakwazi ucingela abantu like unobuntu yabo kind thethanga nekwena njani bra hey siye indlela ibeke ngayo basiyeke thethinginto yathanda uthetha izinto masithathe wrong ezwe yafana thoni ngakho ifana nala wenda kwazi uthetha nomntu ndithi xa ndiguquka icheram ndingayazi ba like isityole nini njani incoko qha le ncoko ilidishele kwinto endingayazi wahamba nayo waqola incuma nambe nayo man bona bisana asuba nihamba nayo besincokola kakade wahamba nayo kaloku kaloku xa usithi nihamba nayo ingathi ngokuba bendingayi kule way kaloku bungayi kule way yena kaloku ebene end goal wena una end goal yakho ngiphambili
Yayibona we so ngokujoga yena okay siza apha wena uyazi base yaphambili ewe cherako yayibona we so like serious bra like nyenyane ndakwazi uvela nje nditutu ndine-cherry like in the lost cheramle way dark baby koni no tusa ka baby Unguye baby hey kumlala mi hey baby ay deep la me hey no mattress phakathi ne low shedding hey kumlala min but you like so baby but guys kaloku intshaqa into ephilekayo baby guys iyaphileka lawe like italk yam this kunisihlele way like I've been lost bra hey asonela baby yahlebezela hey baby ambuthi baby nawe guys let's sing amabomo brand funa uxoxa samse shop kone bazama wethu ba shop hey happy ifike njani baby leni ka understand here guys kuncokoliwe ba italk yangalamine bra yami yabo uhleliwe kupholiwe apha yabo khona ngakho uyabo nina mosine relaxile nani bekho la two sam na relax le ox I relax ox yeah babe tense to the fullest like omnye kule ndawo komnye maba squeezana so ke usithi ngoku abantu aba ox apha ngendlela esharp indlela ephumelayo sharp ayithethisa ayibuthelana yayibona okay like kudala ukuthi ngothi nina mosinayithana nemeni muncana nje espace nani imele londo sasayenza ka sayenza nini londo ta usit Paula okay ama nje sure but we are talking but okay now need to Paula nakuyo andiyisho okay Paula ke sethu okay Renata nyalengana apha yabo awu ababa off yabo so exactly so lenzi ba off in and out yabo so nqomo okay man thina mas nje ncoko kodwa thina baby uze yayimdayisa yala wefet yalunga sisalapha up jad up kusiwa ku wings kai wings ezivi wings sasithenga wings always 300 le Pfizer the day before yeah besaya lando ka le wings asishare ngibuta nina ndikhumla kahle mina le mina mattress apha phansi kwayethengiwe ngokhole emotweni silela qere then kodwa kwathiwa bayasasufika kwakhe asumvimba ke ngoku and then wafika because yena kaloku engalali wayehlala phina goduke so sabe silinene bayosibawula umvimba eziwings masisitheni fast sashiyeka iwings wafika waphinda wafumana naye ke ngoku because wings dikhumbula ngaloku kwakho mattress apha phansi kaloku mina nami ndixelela mna yonke le way ngokusenzeka i-session kuthweni no guys ndithetha uphuma kwam apha nalapha ndandiqala uthetha nala muntu kaloku la wemi yena kaloku yilaa nto yala shop kaloku uba mamasene shop soyithunda ndilost ba why jam lost why nazana phi iniqhelelele phi ngoku niqhelelele phi dad there's no need basitsale yabo the more uitsala kude moza wenza izinto zibhatyazeke yeke flow la flow so saphuma nje apho siphuma apha nijafa niyayibona eMets thini fonini ayithethisi la ubuya kwethu apha sabhuqana ivinja asikaphumi apha fonini kusayiwo savaya buya kwethu ke hayi ke yangiwili wili yeah
but asuka for nini angasuba uzi khona wrong cha nani shook shukile osha ila situation indlela yenzeka ngayo zonke situations zami zenzeka ox kuthi how about tyane nondiyothunga hey umshita isilena ba gazi nyanisile qone hey umanda apha guys sishaye insango se hi kumanda apha mosele sehluthi zi wings yabo ne ideas asanobhala play ngala xesha kwakulelo apha ubhala play sihluthi yabo masibhuqa nini cha into shota ileyo enenge ukuzo relaxa ke imizimba even ngoba kunde ngagoduka ke umuntu esiphala ngengomso uyayiphumela yaphumela njalo mimi yathatha ngoba i-load shedding ngalamzuzu kwamnyama qona hayi ibhaliwe ngugod lemini yakwazi yenza romantic lawe yelo dalawe nje aya practice ngomnandi pho isikhathi segrand but nimasiziyeke ezazembuqo nendona seziba mnandi la vibe ayisharp sharp number 1 and sharp ngalethi kuda yonke data the biggest battle rap league Eastern Cape in terms on thetha ke nge-views ne pavi xa kubukelwe ke ngoku pha zipha zinyiwewe bra ziko zinyiwewe apha kaye zikhona but ezamakhalati makhalata wakabhizi kapa ngibhodwa yezana bona league makhalata up ndiyaze kapa mna uthi yundona nacho Obhizozo. akagotshwana akho we awuphethe uchaye esikaleni wena cimile ayilo sisi uphethe uchaye esikaleni sibana wari bisikhathi ngakanani Ndithe nje. uyaxoxa 20 minutes uyaxoxa cha uyaxoxa telefoni jibra uyaxoxa lo Leibano Milani guys fulana nimnyama izawuvela ba what the fuck uyaxoxa le way yana becuza vuma hayi bonije ushukala enothuka wala coffee camera fast kona man akanawo namehlo wazame uwagubho uthukenya hayi uyaxoxa le way mangara Joe batefta mangara uthuke icime wayitop mangara tefta nya uthuka khona la gama libhala automatic dondoni but kick inyama yonke kala mhlawumbe nifake something nifake ipicture usually nifake ipicture Ikhonde nizayibona ikhonde la. wait 3 minutes hayi there's always a bet sayo wait 3 minutes Nchongeke sephezulu No bazobetha ba. ngase kubeka camera kule ndawo bedala jonge kuye Sengumbuzo. bazotsho ba ku comments Bathi makavela lo sisi yo. Ngosini mangothi ndimhle but yo kwezami yini. Bad headaches. yeah cause I'm means laundry amenze lo Akadubila nona? Washing ngo 3 ngo 7 ekseni ayikaqedi. okuva swashinge ude wafaka yakhanyise ile yokuqala ayikho grand lo way ayafala machine too ayikho grand lo way 7,000 Start donations. machine Sicela nje 10 rand. iskipa mabathenga iskipa bathi mabajoin membership guys athenga umachine ekhaya sathenga washing machine dabu ngathi ufuna upenda banxikile ufuna uthenga imashini ngomshito sathenga washing machine 27,000 man lokho kuya 10 evolve rand. Izoba grand. Must be 10 rand. yabo sina 6,600 subscribers ku YouTube yabo so 6,000 times 10 is 60,000 yeah yabo lo so ba wonke umuntu uyisubscriber yethu no 10 rand 10 rand 10 rand 10 rand no samkhumulela mama sethembisi
angishi mina ancisha yo asiphakela phakalo kona ngibawula umncane banozala no enough lenyama phaka imbiza othi cha phela wena kodwa nje ubuphume phandle nje uzume 50 rand hayi soporish buya for family yonke yo buya yo apha kajiwa bra kwezinye indawo bra like ngiyalanjwa man ebhaye but nazenze nganono manyana nxa kithina siyasivumela basilambe Chayi yethi bathi bochiwe mfethu elaborate like bona like la nomani ba okay so something up ngiyoyo kwese stand guys sithenge kwese stand guys sithenge kwese stand bayifumana ngiqadidi apha uyifumana phi ngabe rengini bona bayifumana ngapha eKawash funeka uyena unothi rengini kuphi apha bayifumana ngapha kweKawash ngeke kuleya eKawash bayeke kuleya eKawash ngithengisile wapha bana bayi 16 yayibona kaka bra like se next komnye la we yayibona so ikuvariate because umuntu uxona bala ngizatyanda namhlanje mandiko amabhovu ngithanda ukuthi amabhovu lokupha kwaGref bami like lewe uyenza bami nonyama kha amabhovu lungapha khona amabhovu la pleke ithengisa inyama expiration namhlanje se costine ama mabhovula le kodwa kukhona rashenza pha yeah uyithenga kufuneka uyithenge ipheke namhlanje bayipheka namhlanje iphinja uzithi andiyazi immediately phuma phayani fact not that fact ya expiry like ubhali expiry date expiration namhlanje so njengoba zithengiswa cheap because expiration namhlanje yeah so cheap so la way yenzwa yazi la way ezawe kudala ziphelelwe obvious so ke ukinto yenzwayo la shift yokuqala kusasa naba baphuma late bancamathela eza date ezangengomso kapha obvious awuzufu sakena spana kuku yabo go bajamsela tawuza banjwa bo friend please sibiza amagama friend please lokho ngiyosifuna sisuyisho lo mjita apha njani fanele susho lokaka with defamation of character lo mjita wena phela so creative control wena zizakho wena ngicela kaka weta fanele bandithe mhlambe ndifumene inyama ungayiprova lo way ecourt lo way bakwakusenza lo way kule play ukuthi tsangayo ungayiprova kanjani pha Jan phakalo delete yongina otherwise security cam buza wena ngoku not ngongoku ezingongoku kaloku uyithetha ngoku le way izawubuya ngoku for wena because ubize igama lakho but it is low way izawuvela pha zababonisa pha iproof nganayo pha fika fresh yonginto ngalomini yekho xa kufika amapolisa nendolo ku fresh yonginto yonke 3 months ku fresh yonginto izawuvela qa lo mjita sibambisa ta zupenika Johnny but so lipeo ke la kaka musekam but session esasiyenza phaya sasa osha eziya beziphayana yabo sizithatha ezibeziphana kakade sizithatha sizisiza ngaphambili yabo ezi fresh sizifaka phaya back yabo enewe ne date itwa ngeza we yabo ngeza khona we abadaza we ashusho abantu ewe bethwa ngeza we ketidiyelo utamana uzibuzwa hey man like coke nga tasted the same ngonyana nimncinga I say Coca-Cola ifofafola lokhu fakwe ezinye yapha endleleni while importwa igqithe fana nenguku mebron kalungu ziyadofwa into siyaziyo sonke leyo ayikho grand la wena but is so because ngalo uniyazala ayibonalo anilisihlale kasi so siba ingaphi siba umzakelo next to lap siba ninzi and songs siba full chicken guys siba chicken piece guys siba so mazidofo ke wezwe kaloku ziyi2 ezawezo dofa yabo khole yodofa bamene benamaqanda amaninzi bekho le yodofa bamayikebe ngizele AA izabangulwana yayibona la way so yeah depend so kutofwa kwanto nje kaloku oh madoda
unless bawuza wena uzawuthenga iqanda ekhulu singuku ekayeza intoni chicks nje bencinci ukukhulisela ngokuyibona okay ayitofanga yamle mileqwa lungayincane ayibncanya tu mna ndifuna ulwana nenyama mna ndifuna ulwana nenyama baweli andifuna ulwana nenyama leqwa nenhloko yentononi yenkomo okay hayi inhloko yenkomo uyimanto ngonkomo 30 rand pha phezulu yabo ngala mini ngale 31st yeah ndiyayibawela ngoba ndithenga mhlawumbe zeplastic eziyi-4 ganja party pha kula ganja party yabo ndiyenze like bopotyi aphandle yabo lanhloko ndithi dombo ngalambizi ngulo bekele take away ndithi dombo yabo eza take away kamanzi sekhona pha endlini yabo umuntu uncinda inhloko eneganja yayivala we ufake kwala ganja phakla inhloko lo mshita ngizothenga ibheke ezi-19 yabo ndikere 15 ndiyifake pha uyabo ufuna usibulala mos no anizofa umuntu uzaziyela ne-picture yezo videos kulo vlog isithini no sizayibeka istenda lo straight man lewe izolo yane yikusela mina bengasikele ihlale kumuntu yabo kasi yawa so ngalo 31st ke usabe shaya lo wewe mntana ngicebo ne umzekelo kufanele sileli pha so that sithathe ngofika event spend bahlo change ngicela lona because ngomsikalo and uyayiqona pho flow weba kala bengicimba ngothi bengicimba dubs bakhona kaloko kaloko nginode bangabuye but ngayeka usela early yeah uyayiqona pha before every event ifuneka sinxelile yey anangxaki mina no after every event no but uyayijamba lo le iyenzeka bana ndiyithandi like uyayijamba lo way obvious yeah but no never you ndiyithandi but what if like we to ceremony like basinxilang event I like every like ubala ngoku khona la Mntu once kufefe kusasa kuzaba mandi sigqibeke pha ngo-12 xa saqala event then kube mandi yokunyanyana imbomelelo ke le yeah hey isisokolile la venue ulawe futhi ababrasi sifike Kapa kwathiwa kathethe nobani sadibana nobani kwathiwa nifuna ntoni guys sifuna le way okay yenzeni yaphumela eyibolo apha ifuneka wazi umuntu owazi umuntu ukhulele apha mfethu wonke umuntu ebambe enqendini wewe le way ihlele le ayenzi into le ndawo ngalamini like why uspitela ndizakwenza abantu abazothenga apha bazakwenzela into ethile like uzithi amana ndiyazi manje mfethu sicinga njani brat nalawe xa uyimanager kule ndawo so mina bengicinga ba uye kwa umphathi wale ndawo so nimbhalele ba hi man besicela usebenzise indawo yakho for i-battle rap event i-host creative control ungayisearcha kunjinda msendele izali links zethu nendoni yabo bayinto enje waniphendula sithi sure ayindimo phethela ndawo Jangakatsho noba ke ngobana ina nansi number yakhe okanye ndizambuza xa uyimanager mosensha ba you know like 70% of decisions ezithathwayo apha ntoni qala bakaziyenza loo nto leyo abantu banothe asizontoni like bengekanqokolwa nix sensisho ngalokho uthetha imali kuthetha ubuso mfethu yabo inyazi isaba ngathi wrong bra yabo kusizama le way apha Tony King ayipop mhlawumbe yabone sithi juice sithi Cape Town pop fast yamos pa yes ka smoking paint the repeat nobone yonke into fast then the next thing basilahle bye abasazi goku nqundu sunu kunini sigudla phambi kwenu nisenze ngathi zibhaloni zegaka zabantu uyanthola wona mfethu bra okanye kuthiwe bani bethu kuyabaya suka abakhulapha ezalwana sanga umntu wakhupha ne10 rand for event yakho hey guys ne camera zethu zifake yabo please man bawukhona umuntu obukela izwe yabo ibona mfethu one camera zakhe ezi extra pha emacaleni kanye something awune camera secaleni yazi
abantu wena kukho abantu abanemoto esemacaleni abantu abanemoto ehleli nje abanezindlu ehleli nje esihambile bra ehleli nje lewe bengayazi bamantisi nadibana no Sims manje ijonga thiqile manje ikamera ifana nalena ikamera grand akazazi makayithini but uyayazi I think ngayisebenzisa for something abantu abanehleli imoto ehleli nje mhlambe ngakunika yona so now noba mhlambe like anything noba imali ehleli nje kwayona sikhona imali ehleli nje khona ta ay khonezo kanene imali ehleli nje like vele nje ngezi sizakwenza idocumentary ngolo hambo lesiringela weka lokho enoluhambo fena ndisaya ku December mna la kahle December shushu nuka shushu nyani manje December ndithi mina December December bra There's a lot man Brian ngesikhathi siyi1 wena nje yami bakwenzeka ntoni uzayibona khabo ta ngona Khabo Beach Club beke nabona ivideo Khabo December ngizohlala nabelungu ba phansi kwala umbrella nokhaya udila bayithenda yami sabithatha ngoDecember udingi mangane nodingi okay hey manje ungayicingi okay siyasema phone carbon Akathatha izinto amawala kamfethu. Kaloku lento ubuyirika kaloku ba okay usathenga imali yakho pha. I-currency yakho noko isakwazi exchange ba mina nditsho ngokubona kwami from lento nisendiyibonile pro past mhlawumbe uchinjile kule 2 months 2 weeks. Achinji wewe. 2 weeks. Hayi zachinji wewe bro. Yo zachinja wewe kwabantu abacinga ox. Ngabele. Ndicinga ox Ndeya. Yabo naye mhlawumbe ucinga ox la niwe mna ndiyathanda upenwa ngene ox ba busy sure yabo obaba ubusy ke benza bamba bebusy ke because uyazicingela ba sure automatically mfethu sesawethu ufike res umazi umuntu wakho wenza ntoni Eastern Cape eyibola butazi nekeni eyibola but naye ube usazi ba apha userez umuntu wakho you kana basevasithi eyibola we kanye ni Paul no YouTube qha ke ngoku pressure enishushu mna negazi so i-message yami sanobamela abantu guys mamela usimamela inhliziyo yakho mamela ingqondo yakho yeah yona thatha nje inspiration but simamela tu mamela ingqondo yakho so ihatha asuthi ngisho yamtsho nemacala inhliziyo mayike nje i-destination and then uzaya ngengqondo ke okay kula destination guys ideftar kodwa nyana sijolo mntanami yo bana match danqale kule nani sijolo brala we yo mna bayisanotrenda le mamaji uyobilile iphethe ibhotile intondoni zange ngayitisheka kangaka besithini lamshita kanene ndibona ku TikTok kodwa naye you bra sijolo sideftar mfethu nyanyane bra yakumnandi bhitye njani bra ino-ox asikwazi uphila abandle balakaka yakumnandi bhitye njani ox asikwazi uphila abandle balakaka nqaleke yeah ngizithini Let's bambe something fact like iheart yam bra ubishungu le ndawo fact like every day the strongest feeling ngoma nguwe lo like yo ngingqondo ke ukuhlamba sendizincokolela ndincokola nami yabo ndisijonga ngoma nguwe uthini nje unyisiwe ta you right wrong isibe ngalo like amanje sawuphenga uzazixelela bancinza zixelela iphele the more uthetha lo masi kuze mo uyenza wesi kanye ticwaka mntanami ungayazi kwenzeke into phole namashiti yandiyochama mani bekho la moment etoilet kasuka buyi ndicingiswe yinoni ngoba liphole kangaka kasuka buyi
Apa Dilieve. life of it, man. Dilieve boss. Like these dresses dingekayo sometimes. Mntu Yakhulisa kodwa la wena. yakhulisa ezawe. Lelo sithi yazidinga ezas dresses lawo yabobeni. Yaqonda ugowa unless like ugowa ikaka ungakwazi uyichinja. Bekhona lo engamazi lo muntu ngokungigrendi. Bengamazi lo muntu ngokungigrendi. Into lechishile kule minyaka. Timing yakho, mindset yakho yonke indlela ocinga ngayo. Yabo, bipha class session kulo muntu okanye kule ndawo. Ukubhudisekile le ndawo bo comfortable go. Shilo 3 minutes. Yo, bra yana bitya bra. Sizumela da. Kaloku ngesasikhathi. Sithi yabone nika ukumla yengidinga ingqondo kadani. Hayi ngesasikhathi mina nami. Ngesasikhathi yo hayi. Baza kuphinda. Bazomphinda. La wena ka live. Maka Cycle la wena. Sisonphindi leyo like. Dijilo intention kule pure intention e1. Kha ngokho. Yo hayi. Bayiphelile ngoku axolweni kwabalandelayo. Guys like banophinda nigowe lahlomla nigowe ngalo bra. Manje uzicingela de. Like uhlala ucinga bra. Yazi nandi gonyani. like lo mntana was late. Jongo usibamba ke uqamba hey. Lo mntana like unepower nje. Power. Uyithatha phi le power ngaka? Stjolo. Yo guys abonchebe nyani nje like mtukutuku. And so 2 runs so like Dwayne Ezakubona sashootela xesha incamba. sashootela Sesiphikane neza videos ufuna basijonge. abawe no yendlini Kule kaka bra goduka. bra njebane pha endlini ngobe sizacinga ezikaka And ayikho enye into because surrounding yonke ithi cinga le way one. fike kukhona hanza epaint yakhe jike ngomnyango lawo we Lala umqamelo livumba. Nguye. but akakhuleka kwezawe Eta. akhuleka sagqitha kwezo yabona guys hlani xa lihlabele weligaba yabo the normal ndijanxa nje sho ndakwazi ke wena ndijanxa nje linjani lo lihleli gram wadibana nam lihleli so ngalisalute grade Episode 8. You Episode 8. Bitch. mali cha Sasibuye hangi ngalanga xesha sibuye hangi. So sibase soyiba yube kumane hangi but bekhole weyibhutisayo. so mshita unifakela ba noni kamalo we Imali cha. yu Solo. nezandundu Bitch. guys dan gowa man ngesasikhathi susijolo yabo sanibetha sanivithiza sanivivithithiza Sakwenza lo muntu nguye. yabo saneza lo anani umuntu wami saneza lo muntu nguye Jalo. Ya, siyawuthikhulisa le way. Ya, Sikwenza lo muntu. Wayisilo. Nothi nomuntu nenguye yabo. But sinibonise elinye side. Yabo lo muntu ungayijonga le wele we. Boy, Kanti can you never know. deep to the deepest. Yabo. But ke life man wethu. Dilieve da. Live at least isagqitha kwezowe ngoku yabo. Sibone silinde lezi Hayi zayo. umdala da. Sensitshalo silinde lezi clear. Lo mshita why nawe ke ukuzothetha le nto ithethayo bra. Why uzothetha le DJ. Lesiphila isikhathi episode da. Ezweyida. Wathi bengathi bona life linu relax. Qondo khiyama nipholile apha. Ngizofumana relaxation. Abona ke ngoku ndizama udinaya la kaka but ayidinaye keke la. Wena lokho uzayidinaya kuwe engqondweni but There's a way awuphilwa. divela ndithi nje sensithi kuthiwe baby. Lene tena usila xa nsithi yakwenza lo muntu nguye. Bra, zangineze bra. Zangineze. Thetha basi. La wayenze kaya kufaka timing ekwenza bama wenza olhlobo so yakwenza lokho. Lento ka baby usanoyithetha. There's a lot. Uthesa saweka lokusho wena ngoba kubaze saways kwenza ukuthi baby.
eziphi esaweka lokho bangabambeki incamncam thetha masema so la wenze kaya kwenza lobunguye yayibhatyaza lekaka ndithi nja yam la way leya yandifundisa amasema ba okay sure umno ulewe sure but nesayidel deftar namo so buya nje nyawo kancinci ukuqala usurvey ngabo so kulo survey wami ngoku uyabona xa usurveya ubuyise inyawo kwizi-space sure ubuyise inyawo yadepend uba uthe 1 kanye uthe 1 sure kase step okanye ilip yeah 5 sure yabona kweza steps i5 afit abantu abayi5 yeah wait like no bram just say bazilenda ne10 yangena eyiva la sure nomjika uzanenye usethi yabo so ke sacacisela leyo so njeba ephayana yena engunumber 1 pha kwesa step ndiyakuso yokulan destination yami leya yeah lapha naye otherwise same room same space but upha lapha yabo so kubekho izi spaces lapha yabo ayikho grand ke lawo vale episode movie le uyithetha kuqala ngalibalo like follow and subscribe commendanisa no guys indlela enithanda ngayo kasi nidele niplandele liplum lawe diliplandele liplum pa eSlondon mina liyakhulu umthi wami bane nenyani nani nizanifotela imithi yena kwakuthiwa kuzoplantwa mos nandifuna subscriptions kanze thengisa business thengisa mina nekala ndiyiva wona lo ifuna khandi ya-add kuyo ba okay yena ufuna iplum nani ngazike ni subscribe ni like ni comment kwenzele nizakwazi approach abantu bebusiness kubo njalo nalamthi kaloku iplum sifaka zoba ilogo bye secalenge lo le izatyiwa ngo singendawo thina central uzaplanelwa wena ayizoplanelwa thina no kaloku yabona khona zawezo decorate ba umthi abe ngu6k and then waka 6k and then kaloku izasenzela download photo nje emana ke photo phansi kwalamthi vintage phansi kwaplum tree 6k yeah well otherwise bye guys bye